nyame adwuma na hwe nanso de akoso adechie we esemeseme ye de osma me no adwuma eye mpaibo kasio paibo kasie eye 7 days power park and mega fundraising ceremony ayede ebrewo Ifri True Faith Church International Sokobanwoodvillage Bethel Prayer Camp Adom enwosra ayaresa fahodie ene wogie ebe wodia yetu ansafre wiase nyina sie nyina mfie ni nkyere True Faith Church International ewo Woodvillage First Bola Junction Bethel Prayer Camp ehodomo ene edi ani kyere ne di dwumadie no ebrewo eye 3 September ekopem 9 September 2023 na main harvest wom ebeba fore edi ahyawrade animonyam a etwa so do hu hyem kesipa na wuyibi adeboa no eno eye 6 September eye Wednesday ene edi sa dwumadie no bebro na dwumadie nyina be hyase anopa no nkoro na akopem awia no mienu ana da biara di dwumadie no ebrewo enyu hu mfirim behwawrade tumi behwawrade kese eye mpaibo kese eye woja eye fire adiye enkomhye na day twato eye 9 September no ene bepa Sunday kakrakare ho ntoma bra na awrade nam na ko a Prophet Jacob Bechi so na oma wonya nhyira Prophet Jacob Bechi eye Ashanti West Regional Head of Evangelism Team ono any host no wato ne nsa ade afra sofo akukudan Prophet John Stephen Wesley Kofi Amponsa, founder and leader, House of Ezra, acting senior apostle Thomas Adu Bempa, general overseer, Apostle Michael Frimpong, national head of evangelism, Apostle Samuel Amwako, national head of prophets, Apostle Samuel Owusu Boating, general secretary, Apostle Elijah Adusi Bamfo, Ashanti West Regional Apostle, Apostle Peter Mensa, Ashanti West Regional acting apostle, Apostle Philip Efa Nsunuamwa, secretary district pastor, Apostle Thomas Mensa, New Tafo district pastor, Prophet Daniel Ajay, Ashanti East regional head prophet, Prophet Jeremiah Donfuo, Ashanti West regional head of prophet, Pastor Isaac Opoku Newton, Zona Pastor Kote, Prophet James Buadu, Zona Pastor Asuosu, Prophet Obedia Boating, Amansia district head prophet, Pastor Samson Ajenim Boating, head pastor Santase, Prophet Joseph Badu, and so New Tafo district health Prophet Benjamin Akoto, Mr. John Kwesi Yabua, Ashanti West regional head singer. Omunyina abadwumadi nase eyem paibo kese ema remfi se eye Sokobanwoodvillage Kumaso Bethel Prayer Camp First Bola Junction na opesa obua so wo Ghana so wo amanone frɛ 0243819756 0243819756 ana 0577042130 0577042130 Bomodin se dwumadie udu hu behyem enyu hu mfrim eye True Faith Church International eye woja eye mpaibo kese eye fire na day twato eye 9 September no ene bepa Sunday kakrakare ho ntoma beyibi na awurade hyira bye bye.